Ovaj marš prvi put je organizovan 2007. godine i nije bilo u planu da postane tradicionalan. Zbog velikog interesovanja i dobrog odziva, ovaj marš će biti održan 4. godinu za redom. Ćemo od hrama Svetog Save i dnevno se prelazi po 40 km, razlikuje se putanje iz dana u dana. Prolazimo kroz više gradova, ja mogu da ih nabrojim, znači prvo veče spava se u Ralji, zatim u Međuložju mesto kod Mladenovca, onda idemo u Topolu, Knić, Kragujevac, Kraljevo, spava se jedan dan na Magliču u planinarskom domu, zatim u Studenici, u manastiru gde je jedan dan pauze da se učesnici marša odmore, zatim u Ušću, u Studenicu Ibor, znači malo mesto takođe, onda idemo u Rašku i tada od 23. na 24. prelazimo administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Već 3 godine je bilo bez ikakvog zaustavljanja, tako da za nas ta granica ne postoji, to i nije granica. Stižemo u Leposavić 24. i tada tih zadnjih dana na Kosovu su kraće relacije jer želimo da što više vremena provedemo u tim mestima, tako da jedan dan spavamo u Banjskoj, blizu manastira Banjska, zatim u Kosovskoj Mitrovici i nažalost odatle dalje nije bezbedno da se pešači do Gazimestana, tako da ćemo autobusom otići u Gračanicu, biti na Vidovdan ujutru u Gračanici na liturgiji i odatle otići na Gazimestan da bi sa svim Srbima obeležili godište Kosovske bitke. Prošle godine je bilo 10.000 ljudi, ja se nadam da će ove godine biti više. Cilj ovog marša jeste da učesnici pokažu da je Kosovo i Metohija i dalje deo Srbije. Samo udruženje 1389 nastalo je kao organizacija koja želi delima da pokaže da je Kosovo deo Srbije i ideja je nekada da se što više boravi na Kosovo i Metohiji. Da ne bude samo priča, jer ljudi u kafani vole naruče pesmu Vidovdan, otpevaju i sada učinili su nešto za Kosovo. Znači da što više ljudi, prvo i mi da budemo što više možemo dole, a onda i što više ljudi da odvedemo dole, bez obzira da li su članovi organizacije ili ne. I 2007. godine, kad je onako izgledalo sve i bezizlazno što se tiče Kosova, eto, odlučili smo da bar tim pešačenjem, ako već ne možemo ništa drugo da učinimo, da, eto, simbolično se solidariše s tim Srbima koji žive u enklavama. I tako i počeo nastao Vidovdanski marš. Iz godine u godinu to ponavljamo, idemo uz pesmu i molitvu, a nadamo se da će doći taj dan kad će Srbija moći i na druge načine da povrati Kosovo i Metohiju i da uspostavi suverenitet. Do sada za Vidovdanski marš prijavilo se oko 50 učesnika, a svi oni koji su zainteresovani za ovu manifestaciju mogu se prijaviti putem telefona 064 121 3931, 064 279 3563 ili na internet adresi vidovdanskimarš.org.